Angelina honia membro grupo consegue fang ona sirania produto lokal iha dili no halo exportação ho sucesso. Vendedora Angelina da Silva dos Santos, ba jornalista TV Timor Post, sexta-feira loran sanulu resingualu fulang outubro ne, iha aldeia Rimori, postur mobisi município Ainaru. Produto lokal nebe durante ne, nia fang no halo exportação, maka bani bem, tempero tem hahanya no xeluktang. Mas que ladung e rendimento durante l'orontolu e a festival rabilau ne, mas besir hak solo aproveita de promove sirania produto. Tuir observação jornalista e terreno, hare consumidor barak maksosa sirania produto lokal ne besir afang. Agora, produto sirene be ami halu jane, iha produto bante, indo tempero seinya nomor saharbal. Iha saharbal poin 5 maki jane. Ada agora beda. Ami biasa abukat dero maki jane. Terus iha musa usi dukmori, usi rosella, usunan rosella. Sahusi lengkosnya tahan. Namus sahusi dareta hortelam. Ini makinan. Ini rasa hortelam. Ini produk keserle kuase lorong tolu. Himbal lorong tolu. Mai pakspofeya ini. Nanti patin dia nomos spanta barat ami kontente mas ke lorong tolu mai lahetan barat mai bami ami wahimnya nami sidau temi mai se kuar baru kami basic $100 ne bami atu fang o ne fang barat o lagi barat ami kontente tambah ami bele ima be masa promosi ami produk ima baru mak sidau katena ami produk terus sira bele akses dalam rumah ima baru konsum hela mai bela hatene dia produktnya mai sini. Agora bedau, kami da produtor mata dari nasib mai jane, hala promosi birfene. Produk serne, malu sirne be maka. Eta iha loja kari. Labele salah sangka hano indiane packaging han sanebe model idan sanebe produk seraili. Dala bare kami sempre rona gosi ema consumidor sira dia. Kami hano produk ne mai gosi railio. Bebe tahane sane produk ne produksi mobisi no alo packing hotu ya mobisi depois maka distribui baik mercado. Jadi ini namos samba jatuh. Cada pulang kita bocor produk ke sehari ini. Halo, kami tambah be. Iha ona grupo, iha ona komunidade da bema que tá na capacitação, musi kami depois ira bele redusa iha buat ser bema que essa meta larang, buat bema que kami kono kono ida agora mi halo basame. Sira produz, depois sira loro lori mai kami tati atu teto. Depois teto hotu kami sei ami halo mutu hane same. Maka ko distribui ke mercado. Kada bulan pada ami fan mesti 500 pakote to 600. Dia pilih hitam hitam 500 to 500. Ami fulang ide surah produk surah itu fulang ide hampir 1000. Terik sira, bema sira ela Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane yang botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.